седьмое поколение. Это называется Ике Диндерто. Диндерто, Дин Жильмаляре. Üç mekale. Üç mekale institut verse da. Yok, institut değil. Üç mekale okuyorlar. İki inşallah bizde он Газалич bir kişi bir нинди должность не занимает, ни чиновник, никто. Просто обычный кişi касы өзінің тұрмышын қойды халыққа яшылық шәрге. Халық әлхамды татар ғана түгіл, ол мәтсітте татары да бар, киргизі да бар, татар халқына түгіл, бүтін мұслам халқына күйбішеді. Шыны татарға ғана ятырға ярамай. Ол мәктепте болсын да, киргизланлары да, үзбекланлары да, таджикланлары да, татарлар да, бүтін түрки язык халқының ғанлары оқи, алхамдулилlah. Шылай ол балар бақшасына да ери. Шылай ол дини йұртымызға да, бір кемәдіне татар ғана кірге дейіп, анда yoktır. Kayıflık, любой kile, bütün Müslümanға işik açık, elhamdülillah. Şunlarga bu, elhamdülillah, şimdi kişiler göre bolsaydı bizde, Meskev'de milyon Tatar. Milyon Tatardan dohut bir menge, şimdi bir kişiyle bolsaydı, bizden Tatar ruhu, İslam dini, Meskev'de 4 kilometre bulmasıydı, каждый rayonda metre bulabilir. Şurada bana Hazret etti, bizde küp bu dünya şadı, dünya kuriga bir katı belegen bizde. Газалич, Üzerinin simyasına işlemedi, katıcılar almadı, ızbaları yok, küp kvartiraları, nutlarına ilerine. Hatta olmak bütün üstümüzün işlerge. Если бы у нее желание было только üzerine, обычный, vanları, обычный kvartira tura, üze yayav yürü, 8 yaşında, yayav yürü, prefekturaga da, мэриyaga da, şol meseleler orunda. Admi, mağalar, men bit, sizden götürün yürüyeyim. Все-таки milyon halkımız Tatar kişisi, anarga, bir машинада не ол айтмай бір қачанда мен әкімдер что-то бір нәрсе бермеді, почему мен оларға должен ішлерге аның башында алхамдулилlah шынды мына өзіміздің қарт бабайымыз ол бізге повезло что Любиноға біздің округта алхамдулилlah мен хочу айтырға каждый чтоб округта каждый бізде шынды біздің кішілеріміз болсын дини жолында телевиз жолында Bizden de ruhi yolunda kişiler, şimdi kişiler olsa inşallah bizim halk da dinimizde yok olmaz. Rahmet. Dede yukarı birini de gül. Elhamdülillah yaşlı var bir tane anın iptaşı Feyzapa. Şansı bir zor nerse kişiye kaçan iptaşın yakışı bola. İptaş bitkük nerse. Газалич всегда приятно одет, костюмочки с иголки этого. Всегда как Aristokrat kiyingan yürüyüp, elhamdülillah. O Feyz Apa'ya rahmet. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şunlardan, güzel emanet, tuğan günü bilen, Ozgan Gazali, senin işlerin unutulmaz, elhamdülillah. Bir nese başına da halka isimin kalır. Kartaysan da, nitsen de onun arına da sana bir zor rahmet. Kartaymayım. İnşallah kartay mısın? Bizden değil, bizden değil. Sadece absürdeyim. İşlerden bana Hazret söyledi, izgeşinin vakıtı yakşı diye, kurbanın da vakıtı gerek. Bana bizden Lübnanlarında misal söyleyeyim, 3 yıl tamamladı Fatih Hazret ben Ruzi ayında indi biz halk kasları bere iftar uzdırga. Bir tek sabirler biz izleyimiz kayda halalni kafırlar uzdırga kitskörün iftar kişilerge kantor нуждaymış. Geldik bizde Namangan magazini var idi. Namangan ol targovu центр. 50 yıl indi basıp durağında. Bütün Meskev'den anda toylar işler. Alarının şimdi zor kabineti. Anda işlegen yakşı как будто patşalar niye, tronlar. Biz geldik, adamız bana bugün iftar var mı bir kiçkene bölme berelesiz mi? Biz yüzümüzden продукта, потому что bizde возможно таких нету, чтобы арендовать у вас. Ну, siz аренданы берсеңіз, biz сможем вам какую-то аренду, плату заплатить. Вы сможете нам маленький зал как бы провести iftar. Алар это не сможем. Bugün bizde toy anda arакы, нәрсе да, залдар акция, да. Ярый biz burada tak gittik. Bir yıl uzdu, bir yıl da uzmadı bir 10 ay uzdu yazbaşı. Bagam traktörler, eskavatorlar, 40 yıl durdu. Торговый центр 3 etažlıydı. Kraniklar, traktörler, bir kutsaga yığan bütün taşların, bütün tronlar neler, anda skamberinde çıkarıp ölgörenmegenler. Все, 2 günde maşarga tiyadiler de alıp gittiler. Bu нәрсе. Әлі алар бүгін işlerlerdeydi. Они bizi хотели. Шунды уздырга, ну инде у них возможности такой нету. Вот Хазрат айтты, нужно пользоваться, когда возможность бар, этим пользоваться. Біздің күп жетекшілер кәсілері правительство дошли, түрлі органдар дошли, күп татарларыбыз. Күбісі фамилиясын иткен Иванов deyip, хотя ол татар кіші, мұсылман кіші. Шол сәтәмі, қачан шілер, аларға келесін, алар диньяннан
Korkup duralar. Kabinetana keresin, söyleşigeymiş, korka dinledi. Rus kişilerine kerem, даже хоть generalga, хоть nindi olsa чиновник, ana ikonalar tiyegen. Alar korkmayın, ne korkmayın, alar ikona tiyegen. Bizde Müslüman keresin. Он не то, что din turunda süzde korkatırga. Şunlardan это больше, şunlardan kerek пока возможность пользоваться. Ama пенсияға çıkalar, и вракилерлер мәтсетке, и дават окырга тутуналар, а то уже толку, уже бір не yok синен. А что окырга? Надо было вовремя, что-то когда был возможность помочь мәтсеттерге. Почему шел ФСБ'да біздің құқалығымыз көп, МВД'да көп генералларымыз? Неға оларға айтырға ярамай? Мен разве сіздің yanыңызда террорист? Почему сіз бермейсіз мәтсестройға? Сіз бит разный барямға генераллары первый рядта свечалар білен басқан тұралар. А почему біздің татар мұсылман кішілері қорқа? Барямларда, Рузия барамында, Құрбан барамында келіп, первый ряд сафаға келіп басып намаз оқырға. Шолсы бізде бірсек, да, жетекшілер костарында большие огромный потенциал, ресурсы. Алар вовремя боятся, как бы из-за кресла или нәрсе дүния машаған инде білмей нәрсе екені. Шолсын, аланы керек оятырғамы, нештерге білмей.